serius. No, sebut mata ko Pynhap Ngan Pynhap dan sausin kami happy. So the same thing it happens. UMA ke UDP ba siya Pynhap Shuki no dang siya no ba Kyrmen sila ong ba gibreu Haba ki kwa ban Pyniap Iano no kin om ya tu hakita ki ban siya Pyniap ya kanelo ai nuk sa halo ke jing siya Pynhap Shuki jong u bat ba polong do hak soka MDE2 ibadai na UDP Haba keren mentak sengi ka khat nyau trik no pra aja pesan Haba keli halo ke jing penpau ba polong do ba sengi tenat ya rukom Pynhap Shuki kembat ya kinong lim kamtam Haba presiden nang ba ke parti ba med ba leng do ora keren siai sau sengi sio banjia ke jing Pynhap Shuki ba kamdon ke jing bujali Shuki uba Kyrmen wa ong ba mau simet sengi pel tan nama ba upediang ya karai ke parti watla kum ubreu udon hi ke jing sengi Haba sya Pynhap Shuki hendai hab ban perkat ru ya giwe gi ailat yu ban long menteri ula ong ba kasyong ke parti ban rai bat kamlong ke badon kam ban pensengeu ya unu ban sya Pynhap ula kam ba presiden wa kot lang shua ban sim mi karai bat ua pediang i karai ke parti bat buram mi kata nama ba hak por bagi ai menteri ya uru giwe kim knyum wala kidon khat arngot ha kajuk ke por wa kentai bandon kanu ba pelong ya ban rung ke NPP hendai kasyong haupat ba bat kipat ba konstituensi kidang syan ya ha ke UDP. It's not necessary ban pisniu yang leni no ban sya Pynhap. Andre ke si berkatu dia the final decision dan yang presiden lakon lagi tak tahu lah umba we have to take it home tu giling ni nagalian jonga tinggal accept nama ke call jumpa party ni respect ikata nama aku por ba ai ni ru midon kan armut ai ni tang armut sepuluh bikin dia don mak ke ministry Andela kata rukim dog ke jing clear ni teman apa layak de kibai de beling clear ya kata nomor all of us are deserve ndot kata long how are you less to don kata ke sentiment mo jong personal feelings jong ko ya kata I have no comments kibel sya Pynhap is not necessary so no sebut mata ko Pynhap Ngan Pynhap dan sausin kami happy. So the same thing it happens. Cannot be nakalin Shuki kita ngarang Kyrmen lagi parti ba jengaru tentang Kyrmen ni jual hasil dah ba jengtanu ngan ngataran bitang mangat baru angki ambilis ke jing kaliang ya kanu parti sekali parti ke dia kol jong ba jeng konstitusi asuk nama empat yosnya ki jong konstitusi yang ngabu kila ya clear ya parti UDP kidang yahun tu boleh kin pa yang asyik ba dan dia dah ba jeng konstitusi ong dah kanu berai ngin ya jong ngin ya setu baru ba don ko hop ban konstitusi de asuk now yang ngahi la dia ngam don ke jumut Rais ni nomor mentahi ke jingi tre jongi bat ka NPP ni de like family. They boleh daga badang adon hang ni lah. We are the same, don't have to. We are family as of now. So ada dong kayak